ni Gisenyi ku misiyoneri nk'ibisanzwe. Uyu munsi tukaba turi hano mu Byahi, ni iruhande neza rwa kaminuza ya UTB ishami rya Rubavu, aho tubazaniye iyi nyubako y'inyuma yanjye ku mafaranga make, ku giciro cyiza, miliyoni 62 gusa. Iyi nyubako, iyi nzu y'inyuma yanjye ikaba iyawe, Murabona ko turi ahantu heza, ni ku masangano y'umuhanda. Muri kubona ko iyi quartier ni nziza cyane. Reka tubagezemo n'indani naho muri ukuntu hameze. Tutarajyamo imbere, aya mazu arimo hano ni imiryango ibiri, ni 2 in 1, yinjiza amafaranga arenga 400 bya buri kwezi. Ni karibu tubereke naho ukuntu hameze. Tukinjira hano muri kubona ko dusanganirwa n'iyi parikingi ngari, parikingi ishobora kujyamo imodoka 3 kandi ziparitse neza. Muri kubona hano hantu, muri kubona ko dufite dushe na toilette byo hanze, kandi muri kubona ko aya mazu yacu afite design nziza. Muri kubona ko amakaro bakoresheje guhera hasi kugera hejuru, ibikoresho biriho n'ibikoresho byiza cyane, ibikoresho ubona ko bibereye iyi nzu, bifite design nziza. Ndetse muri kubona amarangi, byose ndabigushimiye cyane. Nkuko twabibabwiye, iyi nzu yacu ni 2 in 1. Muri kubona ko uyu muryango hirya harimo ibyumba 3, dushe na toilette mu nzu, igikoni, sauna, saramanje, kandi bimeze neza, bigari, byisanzuye. Ndetse no kuri runo ruhande naho ibyumba 3, dushe na toilette mu nzu, sauna, saramanje, kandi bimeze neza cyane. Muri kubona ko kandi na hano naho tubafite space y'ikigega, bishobora kwashyira ikigega ukajya ufata amazi y'imvura. Muri kubona ko naho hameze neza. Location ya hano hantu, mu gihe uvuye mu mujyi, ubwo ni hariya ku Gisaha cyangwa se hara ku isoko rikuru, kugera hano ni nk'iminota 6 cyangwa 5 kuri moto. Mu gihe ugenda n'amaguru ushobora gukoresha iminota 20 cyangwa 25. Muri kumva ko ni hafi no mu mujyi neza, nta tandukaniro ririmo pe. Hano hantu nkuko twababwiye, hari kugura ku mafaranga make, cyane, miliyoni 62 gusa, ku nzu nziza ifite access ku mihanda ibiri, nkuko twabiberetse hari hanze, ndetse irimo ubuso burenga 350. Ni muze mwihahire hano hantu, mube abambere cyangwa se ubu wa mbere utunga iyi nzu. Duhamagare cyangwa se twandikire kuri nimero iri muri screen yawe. Usura imbuga zose dukoresha, ni TikTok, Instagram, YouTube, X, hose ni Gisenyi ku misiyoneri. Geraho urebe ibintu byiza tuba tubafitiye, haba amazu meza, apartment, ibibanza, mbese imitungo yose itimukanwa ni muri Gisenyi ku misiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.